Muraho bavandimwe mwese, muraho inshuti za channel yanyu mukunda Mutabazi Eye Official. Mbanje kubasuhuza mwese aho muherereye ku mpande zose z'isi, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza amaronko mu byo murimo byose, mbifuriza ibyo mukoraho byose kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe mu byo mukora byose. Bavandimwe nkaba ngarutse nanone kugira ngo tubashe kuganira hamwe, tubashe kuganira ku bibazo cyangwa se ku magambo n'ayandi tuguma kubona ngaha ku mbuga nkoranyambaga zose, tuguma twumva ibintu byose byo hirya no hino kugira ngo tubishireho ucambuzi cyangwa se tubishirireho natwe analyse yacu. Bavandimwe, icyambere ndabanza mvuge ku kibazo cya Pasiteri Maruba. Mu by'ukuri biriya ikibazo cya mbere cyo kuvuga ngo yafashe umuntu ku nguvu, umwana ku nguvu, ni ikibazo umuntu wese ashobora gutekerezaho, ugabitekereza, ukacuza, ukakigira analyse, ukacyumva, ukakifatira umwanzuro muri wewe. Niyo mpamvu nanjye ngize ngo ntange umwanzuro kuri icyo kibazo cyangwa se kuri icyo kintu cyagumye kuvugwa n'abantu benshi, kugira ngo umuntu nawe atangeho analyse yiwe. Bavandimwe, hari uko ibintu bimera, ntabwo dushobora kuvuga ikintu nk'abantu bari bagihagazeho, ntabwo dushobora guhamya ikintu nk'abantu bari bahagarikiye abo bantu igihe icyo kintu cyakorwaga. Ntabwo dushobora kuvuga ikintu twihanukira tuvuga ngo icyo kintu nicyo cyarabaye. Kuri ubwo rero igishobora kudufasha niki? Ni analyse cyangwa se n'ibimenyetso. Ni ugukora analyse, tugasaba ibimenyetso bifatika, bikazanwa, bikagaragara. Icyo nicyo gishobora kuduheza igisubizo cy'icyo kintu. Icyo nicyo gishobora kuduheza umwanzuro w'icyo kintu. Njye naratekereje, umwuka agira Imana, ibintu byabaye, bavuga yuko byabaye, ergo n'ubucamanza bugira analyse, n'ubucamanza burabanza bukareba ibintu uko bimeze. Ntabwo ari ukuvuga ngo iki kintu ngo kirakomeye, ngo justice, ngo ukere barafashe, ngo bagira gute. Ibyo bintu nyazaga mbibona muri Congo igihe cya Mobutu, cya Perezida Mobutu. Nicyo gihe waza kubona abajemperi bakaza, yagiraga abantu ngo abajemperi bakaza bapfa gushika utararundi ntibona avuga, ntiwogira gute, no gushika bafata gutya kera ngo zana inkoko, zana inkoko niyo yagucunguraga cyangwa se ifaranga, utarinze kuvuga ngo urababwira. Si ku bucamanza bwa none bumeze, ubucamanza buriho burashishoza, ubucamanza buriho busaba ibimenyetso. Ntabwo bushaka ngo iki kintu ngo kirakomeye, ngo iki kintu ngo justice, ngo uyu muntu ngo nafungwe, ngo uyu muntu. Wowe umucamanza, wowe uravuga gufunga umuntu, uri umucamanza. Wowe uravuga yagiye mu rukiko se araburana aratsindwa. Wowe uravuga gufunga umuntu ukabihagararaho ngo bafunga umuntu. Wabonye se investigation, wakoze investigation ngo niko bimeze, ngo nje ndabyemera, ngo bizarabaye, ngo justice. Godness. Ibi bintu none wasangaga ngo uyu muntu ngo uzavuga ngo ni ukuri, ngo uyu muntu ngo uzavuga ngo ni umuvugizi, ngo uyu muntu ngo uzavuga ni umuvugizi gute? Ko arashinja umuntu ntaraja mu
ko arashinja umuntu nta justice yabaye, ko arashinja umuntu verbalement, ko arashinja umuntu utagiye mu rukiko ngo aburane, ko arashinja umuntu nta bimenyetso atarahari. Nawe ukavuga ngo ibizo uyu muntu ayavuga, ngo uyu muntu wawe umuvugira, ngo wavugira uno mukobwa, ngo ko aravuga ukuri. Ko aravuga ukuri gute? Muze mubanza mutekereza ibintu mbere yo kuvuga, my friend. Muze mubanza mutekereza ibintu mbere yo kuvuga. Ko aravuga ukuri gute? Nibi emotion byinshi, ngo ni umuvugizi, ngo nibamufate ngo bamujane, ngo aje gufungwa, ngo akwiriye gufungwa. Akwiriye gufungwa gute? Justice irahari, urukiko rurahari. Urakavuga gutyo wasanze abantu bahaye babikora, ugasanga abantu bahaye bakora icyaha, ukavuga ati njyewe nyarahagaze narababonye bahaye bakora icyo cyaha, akwiriye gufungwa. Icyo gihe niyo utoba wagiye mu rukiko urabivuga kugira ngo uzoje mu rukiko, ariko ukazuvuga na evidence byose, ukazushiraho investigation wakoze, wowe wari uhari wakibonye n'amaso yawe. Kurashinja umuntu none ukajyaginga ukanavuga ngo akwiriye gufungwa, ngo akwiriye gufungwa, ngo akwiriye gufungwa, ngo izo bintu ngo byarabaye, ngo nje ndabyemera ngo byarabaye. Ikibabaje kiriho abantu banone, kibabaje ku isi ya none muri kino kinyeja, abantu rero bakamavuga ngo uyu wawe umuvugira, ngo ko aravuga ukuri. Ko aravuga ukuri gute? Ni ukuye kuri aho yavuga. Yerekanye ikihe kimenyetso? Yari ahari, yari ahagaze, yagiye mu rukiko se bifata pasiteri? Isi ya none iragoye kabisa, iragoye. Isi ya none iragoye. Muza mubanza mutekereza ikintu, ntimukaza mugira ibintu ngo ko aravugira abantu. Ko aravugira abantu bande? Uwawe ubavugira ninde? Ese imyumvire yiwe ni iyihe? Ibitekerezo byiwe ni ibihe? Nothing. Uwawe uvuga ko aravugira abantu, yatowe nande? Ashobora no kuza kuzana ikintu ukavuga ngo ese muzi ko umuntu ashobora kukuzanira ikibazo, ngabwira muri iki kibazo bwaca na wa wundi ahavugira akaguhinduka nawe ukabihanirwa. Hari aho bagiranye amasezerano n'uriya mukobwa ngo mubere umuvugizi. Hari uwo musaba ibyo aho yanditse, uriya mukobwa yamwandikiye ngo umbere umuvugizi umuzumvugira, yo bizana. Titukwiriye gufata ngo bakuzaniye kesi, ngo uje kuvugira nawe, ngo uje kuvugira hariya ntangire mvuge. No, uravuga ibintu utazi, uravuga ibintu bidafite preuve, uravuga ibintu kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane. Uzi kugenda hari ukavuga, wamara kuvuga na wa wundi uhawe witwa ngo kuravugira, bakaguhinduka ugasanga ari wowe winjiye mu mugozi. Murabizi ibyo ko bihaba? Birashoboka nabyo. Tureke kwemera ibintu bya vague, ibintu bidafite preuve, bidafite ikimenyetso. Tureke kubyemera. Hari aho numvisha abana mukuru bamwe bavuga ngo bamutumye ibimenyetso, yo genda tuzanire, ngo yarabifashe, ngo mumfashe, bamfashe bagume nabo bavuge. Mumfashe mwese tume tuvuge. Bamutumye ibimenyetso, genda tuzanire ibimenyetso, kuri uyu munsi tuzahurira ngaho watuzanira ibimenyetso, tuzabone kuvuga. That is true. Cyo ni igitekerezo cyiza cyane. Genda tuzanire ibimenyetso bifatika, tuzobone natwe gutabarizaga kuri ibi ngibi wavuze. Nothing. Tigeze nagaragara n'uwo munsi. Tugazura kandi tuvuga ngo ni umuvugizi w'abandi, please. Icyo kintu mwokagira Imana, ikintu cyo gushaka gucisha uwundi muntu umutwe kidafite ikimenyetso utahagazeho, icyo kintu ni ikintu gikomeye cyari gikwiriye gukurikiranwa, kigahanirwa by'intangarugero.
bigahanirwa by'intangarugero. Ese kuriya ibyo avuga byose asanze ari umwere, asanze pasiteri ari umwere, nimureke kugira ibintu by'amayemosiyo bimwe bidafite icumi na kabiri. Bamutumye preve, nabonye ikiganiro hariya kwa Papa Legend, bamutumye preve, genda tuzana ibimenyetso, bituzanira hano, numara kubizana ntabwo turatangira twituba. Yaje n'uwo munsi ntiyaserutse kubera iki? Ibimenyetso yabonye. Mwokagira Imana, mwokagira Imana, nimureke tureke kugomba kujangwa n'ibihe, umuntu azi ngo bakubeshe, umuntu azi ngo agire gutiya. Hari ibintu byinshi, hari ugushakisha dosiye, hari ibintu byo gushakisha dosiye, hari ibintu bagira gutya, ibintu byambino byo kugira gutya, nje ndashaka kugira gutya, bavuge ngo kundi umuvugizi, ejo bundi bagira gutya, bagira gutya, banterure banjani Burayi. Ese umuvugizi uvugira abandi, ni ukuvuga ngo umuvugizi uvugira abandi, iyo umuntu afashe ikibazo cy'abandi akwiye kuba icyitegererezo cy'aba bandi, cya entourage, cya sosiyete, akaba icyitegererezo cy'abandi, bakavuga turiya muntu koko afite powerful, afite iki? Amajambo yo kuvuga, afite amajambo yo kugira gute, yo kurenganura, aho ni inyangamugayo, afite ibikorwa byiza, afite imico myiza, afite ibyiza dushobora kumushyira imbere ngo navugire abandi, n'abandi bari hasi bakanamureberaho. Ingeso ziwe nizo mushaka ngo abandi bafate, kuvuga ngo niwe muvugizi w'abantu, wa sosiyete. Sosiyete nshatse kuvuga ni abakobwa bavuga ngo kuko aravugira. Ingeso ze mubona ko ari nziza cyane, kuvuga ngo mumushyire imbere ngo nibo wari ukwiriye kuvugira abandi. Mumenye ko muhayemo intoxike bari abantu bandi bari inyuma yiwe, bazokurikira imico yiwe, bazokurikira imico yiwe. No mutekereze umuntu, ibintu byabaye muri 2020, ubu turi 2024, imyaka ine irashize. Umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, uwa kane nawe ugiye gushira, n'ejo bundi uzoba bagiye gushira. ngo ndahagurutse ngiye kuvugira umuntu wafashwe muri 2020, muri 2020, ikese yo gufatwa ku ngufu. Ese uwo muntu ni imfubyi, ntafite kireba, ntafite kirengera? Ese uwo muntu ntafite ababyeyi biwe? Afite ababyeyi, afite ise na nyina, afite ba nyirarume, afite abo bavukana, afite ba se wabo, afite abasama bose. Imyaka ine irashize, baramwanze, ni ukumwanga. Ese ko muvuga ngo ntacyo bitaho, ngo abanyamurenge ntacyo bitaho, ngo abanyamurenge ngo bagira gutya ngo bagaceceka, ni ukuvuga ngo niba abanyamurenge baceceka, umuntu yo kugira gutyo umwana wawe wavanije mu nda ukamara imyaka ine utararipotinga icyo kintu, utarakivuga, utarakijyana mu butegetsi. Ese data wogihishaho kuki abo bavukana bose, base wabo, bande, ba nyirasenge, kuki batahagurutse ngo icyo kintu bakivuge? Mwokagira Imana, aho hantu ni mwashira question mark. Murebe ibintu biri aho ngaho, murebe ibintu byihishe inyuma, murebe icyo uyu muntu, uyu muvugizi ashaka kugeraho.
ushaka gucisha umuntu umutwe ku bintu by'imyaka 4 bidafite ikimenyetso. Umuntu uvugwa yuko yafashe ku nguvu afite ababyeyi byiwe n'umuryango mugari batigeze bagiserutsa mu myaka 4. None ko turaja ngo byoba byarabaye, ngo byoba byaragize gute? Mwokagira Imana muzamureba namwe. Ngo njewe ndabizi neza ngo byarabaye, ngo byarabaye. Ushaka gucisha Pasiteri Maruba umutwe, no gushaka kumuca umutwe. Bagende bamufunge burundu. None bamara kumufungaga burundu, yumve ko iwe niko ashaka. Ibitekerezo bye n'ukugira ngo bamufunge. Kandi ntashobora gufungwa kuko ntacyo yakoze, kubera yuko mu myaka 4 abaturuka kuri uwo mwana abafite relation cyane ababugufu umuryango mugufu, umuryango restaurant, uba warahagurutse ukavuga iryo cyo kintu. Ariko ntacyavuzwe, imyaka 4 irashize. None ngo ndashaka ngo afungwe, vuga ko ushaka ngo apfa ahubwo. Urashaka kumwica, ariko ntushaka ngo arengane. Nushaka kwica Maruba. Yuko aho nshatse kuvuga izo ngizo ndabisobanura izo ngibyo. Igihe ushatse gushiraho umuntu kese nkiyo utarabihagazeho, ikese imaze imyaka 4, uhaye uvugira afite ababyeyi biwe bamubyara, akagira umuryango mugari n'umuryango wa bugufi, uwa ushaka kwica wa wundi uhawubeshera, uhawuvuga, uwa ushaka kumwica, mbisubiyemo. Kese nkiyo baca bafunga umuntu burundu, nibyo ushaka kumwifuriza. Muzamubwira ibyo muvuga n'ibyo mureka, muzamutekereza amajambo muvuga nayo mureka. Noneho ntiwarekera aho ngaho, wumva ikintu gisubiye kandi abona yuko icyo kintu noneho yakigenda kigira ubukana buke, adafite ikimenyetso simusiga yuko uwo mwana yafashwe ku nguvu. Nta bimenyetso bihari, imyaka 4 irashize, afite umuryango, afite ababyeyi be. Arasubiye kandi ati none reka nkwerekega none. Yemwe twarababaye, imitima yacu igendana ibikomere kubera impamvu, kubera ibihe twaciyemo by'intambara. Twarapfushije, twabuze abacu, twabuze abantu twakundaga, twabuze intwari, twabuze abasore, twabuze abantu, twabuze ababyeyi twakundaga. Dufite ibikomere, tubura abana, tubura ibiki. Ngo aje kuvuga icya kabiri asubira kandi ati noneho ibi ngibi nyabonye ko yabijana ubukana bukeya. Wumva ubugome bw'uriya muntu. Tereka mushiraho ngo niwe wishe umwana wiwe. Mwokagira Imana yo mu ijuru. Wishire mu mwanya w'icyo kintu, kuko ivuga ko turumva cyoroshe. Wishire mu mwanya wawe w'uriya mugabo wa Pasiteri Maruba, wishiremo baye bakubwira ngo niwe wishe umwana wawe wapfuye. Wishiremo uko ubyumva. Nitumara tuvuge ngo wumve ko icyo kintu k'uwo muntu atajanywe ngo agenda ahanwe by'intangarugero, tuba dukora iki? Urumva nk'ibyo bintu bibiri abonye ko icyo cyo kumuvuga ngo yafashe ku nguvu ko kirazana ubukana bukeya, ko kiraza gitohoka kubera yuko kitezuka, kubera yuko adafite ababyeyi be batahagurutse, umuryango we utahagurutse, abandi bose nta bimenyetso. Amukubiseho ati niwe wishe umwana wiwe.
mbega abantu, mbega akanwa, mbega ururimi, mbega amagambo mabi, mbega amagambo asharira. Mwokagira Imana, mwokagira Imana, nimurenganure Maruba, nimurenganure Maruba. Aho mbonera yuko uwo muntu afite ikintu mu mutwe kimukoresha adakoreshwa n'ibindi. Agiye kuwundi uwakasarana ati niwe wishe umuntu. No. Nababarira, sorry. Niko abona ko ibyo bidahagije, agiye no kuwundi wagasarana ati niwe wishe umuntu. Umuntu, kese y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Kese y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Kese y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Cyekora bavuga hamwe ba nyirarume, ariko na ba nyirarume naho ntibababwira bene uko nguko. Nintu babaje cyane. Kese y'umuntu ni ikintu udakwiriye gukinisha. Ijambo urupfu ni ikintu kiza umuntu wese uko yoba ameze kose akagira ubwoba. Ruzarugera ku muntu ukomeye, rukagera ku bantu bakomeye bakagira ubwoba. Urupfu, murumva neza? Bagatinya urupfu, bagatinya. Urupfu ni ikintu gitinywa, urupfu ni ikintu kibi, urupfu ni ikintu tudakwiriye gukinisha, urupfu ni ikintu tudakwiriye kwifuriza undi muntu ngo tukimushiraho ngo niwe wakikoze, ngo niwe wazanye urupfu. Ni ikintu kigoye, ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiremere, ni ikintu abantu bose batinya. Ni ikintu kigufashe nawe ushobora gupfa. Kigufashe ngo niwe wakoze iribara, nawe ushobora gupfa. Ni ikintu rero tudakwiriye gukinisha, ni ikintu rero ni ikintu dutinya, dukwiriye gutinya. Ni kesi iremere iruta izindi kesi zose. Urupfu rw'umuntu. Umara ugenda ukinisha ngo niba wishyuye nguyu, uyu niba wishyuye nguyu, uyu niba wishyuye nguyu, ngo ni amavyuzi. Be careful. Be careful. Umara ngo abantu ibyo sinshaka kubyinjiramo cyane ngo mvuge ngo babijane muri justice cyangwa babijane muri ki. Ni ba nyirarume bashobora kwicara hasi bakabikoca bakabirangiza, ibyo ni ibyabo. Ariko kiriya kintu mwokagira Imana, icyo kintu, ibyo bintu mubirebe ko ari bibiri. Ni ibintu bitifuriza Maruba kubaho. Ibyo bintu ni ibintu bitifuriza Pasiteri Maruba kugira amaramuko, kugira ubuzima. Turumvikana? Ngo ni amavyuzi, ngo ni amavyuzi, ngo nukwivugira, ngo nukwivugira ngo mumbabarire ngo ibiki n'ibiki. Ubushize waravuze ngo namutabazi ngo uri muri Canada, ngo naje ngo nawe nyamenye ko ari muri complot, ko ari muri groupe ngo ushaka kunyica. Genda jewe undege, genda undege, ubiserutse undege. Suhuze naje, icyo ni ikintu naje gishobora kumva. Navuze ngo umuntu wese atinya urupfu, umuntu wese atinya urupfu. Uzuvuga hamwe ngo jewe ngo sintinye gupfa, ngo jewe ngo natanze ubuzima bwanjye, ngo jewe ngo sintinye gupfa. Wagera imbere ya polisi ugatangira ururimi ni rubi, mwokagira Imana.
ururimi ni rubi indwara ikazi zirahaba kabisa. Abatabizi gabo bakagiraga ngo ni ubutwari, ngo ni ibiki, ngo yaramaramaje, ngo arashaka kuvuga. Mu bantu bagira ubwoba bwa mbere nuriya. Ese ko yavuze impamvu arakurikiye nani neza ngurikira cyane n'ikiganiro cyo nza ngifata nje nkagishira hantu nza mbibika cyane. Ikiganiro cyo niyo yona kizimya jewe ndabifata ngabishira ahantu nkabibika yakwira nza kumacumve ni byiza cyane. Ko yavuze ati uriya musore wa Gasarani yarashitse ngo ni confidence ngo akubita aho ngaho ngo kera ngo polisi ngo ibayiwe ngo uyu muntu ngo agize iminsi ngo abangwa ngo aguma kugendera ahantu ngo abantu bazama bimenya. Wikiminize yabonye yuko kera yagize gute yumvikanye n'aba polisi. Kesi irumvikana, kesi zayumvikana. Yusanye kesi yumvikana nyine barayumva nabo ubwiye bakayumva bakabona ko ari byo. Ikintu cyo kuvuga ngo wakoze ibara, ngo niwe wakoze ibara, ngo niwe wishe umuntu, icyo kintu jewe vrama Imana izombabarire. Kubabarira turaba pasiteri turashobora kubabarira kandi kubabarira ni byiza. Noneho bafitanye n'irelation banyirarume ukwicara hasi rwose bakababarirana bigashira bakaka imbabazi, ariko mu buryo atobisubira na gatoya akabisabira n'imbabazi no ku mashusho media. Kabisabira imbabazi yuko icyo kintu si cyo gukinisha. Urupfu ni cyaha gikomeye, urupfu ni ikintu gitinywa n'abantu bose. Urupfu ni rubi, urupfu ni rubi mwuka gira Imana rwadukozeho twese, ntawe utarakozweho n'urupfu. Mureke tureke kurukinisha turuzana ngo turwambika abandi bantu. Ibyo bintu ni bibi, ni bibi, ni bibi. Umuntu kwaraje aho akavuga ngo umuntu ngo niwe wakoze ngo ku mwana we ngo yaramukubitishije mu inkoni ngo kugira ngo apfe ngo yishwe n'inkoni ngo ariko ari wo ngo arabizi neza, ngo arabizi neza. Audio zirahari. Amavideo arahari yivugira wenyine. Cyo kintu bavandimwe, inshuti mwese muri aha ngaha mukwiriye kugira gute, mukwiriye kuzumva mukagira analize y'ibyo bintu. Timurebe ngo nuko mubona ngo agize gutya ngo bamwe barandika mu comment ngo ni umuntu ngo ufite ishaka yo bigukorera nk'ibyo wewe ari wewe akavuga ngo wiciye umwana. Muza mubanza mwishiremo ikintu wumve atese bakinkoreye iki kintu jewe no kuvuga gute, ese ndabona ari cyiza. Bakigukorewe bakavuga ngo ni wowe wishe umwana wawe, ese wowe kuvumeze gute? Wowe umushima kuri none ngo uriya muntu ngo ni mwiza. Ndetse sinashaka no kumuvuga, sinashaka no kumuvuga. Never. I don't have time. Kuvuga ngo nyicara hanga ngo muvuge n'izina ryiwe. Oh ya. I cannot do that. Urumva? Babigushizeho wewe nk'iyo kese bakavuga ngo ni wewe wakoze ibara ku mwana wawe. Wewe ubyumva gute? Mureke tureke kubabaza abantu, tureke kubabaza umuntu wafushije. Tureke kumucurira. Uracurira umuntu ku rupfu, wowe ukawucurira umuntu ku rupfu. Wowe wararusimbutse. Wowe uri mu ijuru gawe ni umunezero ntagiye ukora bene ibyo ngibyo. Ugacurira umuntu ngo niwe wikoreye ibara, niwe wikoze mu nda. Makicara aho ngaho bakomaje ngo uyu muntu ngo aravuga neza ngo azi kuvuga.
ngo ni umuvugizi. Isi ya none iragoye kabisa, yemwe mukagira Imana. Nimugire twirukana ibyo bintu bicike. Nimba ufite ikese, yizana ikese uvuga ati ngiyi kese njyewe nyari mbahagaze, uyu muntu niwe wagize gutya, niwe wagize gutya. Tidushaka guhishira ibibi. Ariko igihe udafite ibimenyetso, fata igufuri ushire ku kanwa kawe. Fata igufuri ushire ku kanwa kawe. Urinde amagambo asohoka ku kanwa kawe. Turinde amagambo asohoka mu kanwa kacu. Ngo nivyuze ngo mfite ngo ibihumbi bingahe, ngo mfite ngo ibiki n'ibiki. Mureke nono nje nuko ndashoboye hobaye ikizamini. Mukazomuheza gukora ibiganiro 4 adafite watuka. Nothing, ntacyo yovuga. Nta na kimwe ushobora kuvuga. Yuko uzokurikirana ibiganiro bye ntashobora kuvurangiza content so adafite iki adahatukana. Ni maumbire yiwe, niko yaremwe, nibi murimo. Ntashobora gukora ikiganiro ngo akirangize ejo afatira ikindi adashize mu byo gutukana. Kandi ibyo bitutsi ayo mafaranga muyarye neza, muza muyarya neza. Haraho uzoshikuhagaraza ugashirwa ahantu kuvuga ngo usubize kuri ibyo bitutsi watukanye. Ubyisobanureho. Hari igihe kizogera. Wowe uramfata njyewe naravuze ngo uzuntuka njyewe. Njyewe uzuntuka, untuke rwose, narakwemereye uzuntuka, untuka uko ushaka. Singwaye gwahete. Ndakubwira ibikurimo. Koresha ubushake bwawe untuke. Tibyemewe n'amategeko, untuke uko ushaka. Ariko ndekere abantu akomokaho. Uramfata warangiza ugafata umugore wanje, ugafata madamu wanje. Madamu nkunda. I love her so much. She's my beautiful wife. Ukamufata ukamutuka wewe. Kantu ukazuntukira n'umugore. Wana ama views. Ugafata ukazutuka ugafatira kwa data buko kamutuka. Wa muntu witonde kabisa. Witonde sinshaka kugirana ibibazo nawe. Sinshaka kugirana ibibazo nawe. Nje sinkubuza kuntuka. Wowe untuke nubundi byo waravuze ngo uzogeza kuri party zingahe ngo nturazimenya. Uzogeze kuri party 100 cyangwa 1000. Uzohageze. Uzumve yuko umaze kuzuza amaviews yawe n'ibiki. Uzuze utangira uhembwe. Yuko umugisha burya umuntu agwirira umugisha no kubandi. Kubitutsi byanje bizotunga abantu benshi, bizitunza abantu benshi kandi abyizeye. Abantu benshi bararya bagahaga kubera ibitutsi byanje. Ariko ndekera madamu, ndekera umugore wanje. Yuko igihe nyaje muri Afrika ntabwo wigeze wumva hari igitutsi yagututse. Never. Ukurikirane jewe. Uzuvuga ngo waguhemukiye. Ese uzugira nanye nzavuge. Nzoja ngo mvuge. Umutima wawe nitemwe. Abatabwa bazaga bavuga ngo ataro yago nitemwe. Batabwa n'abantu bo muri Bzura.
bazavuga ngo ataruye ako ni temwe uzi ushaka nanjye nzavuga nzaja kuri social media oya mfite aho mva mfite aho nturuka sinshobora kuja aho ngaho ngo mvuge ibintu byose ariko hari igihe bizogeraho bikavuga hari igihe hari naho bishobora kuzavugirwa ugumye gukurura hari aho uzogera bikazovugwa suko ndafite ibyo mvuga mfite byinshi cyane mfite byinshi cyane ariko nta jambo urumva nari mu ryanje uratuka urantuka ugatukwa madamu waje ugatuka na data buku ugatukwa n'abandi ngo nonde ka YouTube ga amafaranga aya muyabonera yo muri Afrika turukino yewe aturukino uzorebe na neza none nakubwire nayo bahemba ntitunganya nabo muri Afrika ino Amerika na Canada niyo bahemba menshi bikubwirisha ukuri YouTube nanje gasinyoyire kandi nanje urabizi sinyakunda amafaranga ariko ganda wanga amafaranga rero kuvuga ngo yaje ngo baramubwiye ngo kuri YouTube haba amafaranga ngo ahitaza nawe nyine ngo ahitaza ngo asebya n'igisirimbo nyine ndaza kukivira naho mukanya dushima Imana nanone kuko ikomeje kuturagira kandi wombana gahimbuto y'igisirimba yo gushima Imana ndi woyimbana imbuti ndimo ndi woyinkura ariko icyo nkubwiye nicyo mbwiye abantu bose nta munsi n'umwe mutabazi Patrick Ruterekero nta munsi nimwe nzapfukama ngo reka kuntuka ngo please ngo reka kuntuka ngo ndaguheza jewe ngupfukamira ngo reke kuntuka uzantuke byinshi cyane uzagumuntuke cyane rero icyo nshaka kuvuga niki bavandimwe utukana gumatukane wandura gume yandure n'uwo Yesu ngo agume Yesu ariko ureke kuntuka umfatikanye n'abankomokaho bose umfatikanye n'umuryango waje oya ibyo byose rwose aho ngaho ngira ugarukira kuntuka ureke abo mu muryango waje ufatira n'ubwoko bwanjye ugatuka n'abadahoro ese muri abo bose kandi n'umwe wange n'inama yo kuja muri Afrika ni jewe ibyo nyine himbuza ubona yuko urengana hari ubutabera hari imiryango ya bugufi uzombwire nzamanuke tuzoja ahantu uvuge ububi bwanje jewe nanje nzavuga ububi bwanje jewe nta bwiza ngira ndi mubi jewe nzavuga ububi bwanje nkuko buvuga none bukwitanye n'ubwawe nuga abantu gabazo baraho gabazonca ikintu cyangwa imbuga mananje ganze unyifuriza gufungwa ntuzomfungira cyo nicyo cyomara ibintu cyo cyomara gahinda umutagendana nicyo cyo kumara stress nicyo cyo kumara intimba ziri ku mutima kandi ibintu byanje byose hari ibimenyetso ntabwo mvuga ibintu gute ibimenyetso kimwe ku kindi niyo mpamvu nshaka kukubwira komeza untuke ariko ndekera umuryango mbwiye abumva imvugo zose abumviye imvugo mbaye mvuga abari ahantu hose pleto ndababwiye mwese mbabwira ngo mumugendera inama reke kuntukira umuryango areke kuntukira umuryango
umuntu azatuka umuntu ukamutukana n'umugore we, ukamutukana n'abamukomokaho, ukamutukana n'ababyeyi we, ukamutukana n'abo bavukana, ukaja no kwa sebukwe. Ese abo bose bakugiriye iki? Niki bakukoreye? Nje kuvuga ngo ndi mubi, ese abo bandi abo bankomokaho bagukoreye iki? Ni amaviews hariya. Dushakisha amaviews neza, dushakishe, dukore YouTube neza, mwokagira Imana. Undi tuzaroha tukarengera tukaza twishaka no mu bundi buryo budakwiriye. Dukore YouTube neza, dukore YouTube neza. Nyuma y'ibi ngibi hari amatunda, amafaranga twese azadukwira. YouTube n'abazovuka bazoyijaho babona amafaranga. Tureke kugira gutya, tureke guteranya abantu, tureke guteranya imiryango, tureke guhaguruka turateranya imiryango. Pasiteri Maruba kuri kano kanya nkaba nkwihanganishije. Komera umuvandimwe, komera wihangane. Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Baca umugani ngo bagucira akobo, Imana ikagucira akanzu. Nta muntu wohaguruka ngo avuge ngo umuntu ngo niwe wikoze mu nda ku mwana yabyaye. Mwumvishe ku kiriyo kiwe, mwumvishe ko yamurwajije, mwumvishe aho yamujanye kwa muganga. Nje nyarabikurikiranye byose. Ngo niwe wiciye umwana. Mwokagira Imana. Bavandimwe, mbere yo kunagira ikintu muzoza muvuga, muza mubanza mutekereze ku majambo mugiye kuvuga. Mutekereze, mushimire wa muntu wabivuze, mwatekereje ijambo agomba kuvuga. Ubyishire mukabyishira mu ruhande rwawe, ukavuga ati se ari jewe babwiye ririya jambo no kumva gute? Mubyishiremo. Ni ibintu bibabaje cyane. Ni ibintu bikura bikazana imfu, bikazana abantu, umuntu yabuze, bikazana umuntu wese wafushije. Ukibuka wafushije wakundaga. Kuragarara ku mugongo ngo naka ngo niwe wikoze mu nda. Mwokagira Imana, mwokagira Imana. Tukaba dusaba abantu bari hariya muri Kenya gukurikirana ibyo bintu rwose. Ntabwo tubifuriza ngo baje hehe, ariko ni ibintu mukwiriye kwicarira mukabyiyama rwose, mukabyiyama mukabishiraho umukazo cyane, mukabihagararaho cyane. Ibintu by'imfu z'abantu ngo niwe wagize gutya, ngo niwe wagize gutya. Ese nk'icyo gihe abashaka kwifuriza umuntu iki? Abamwifurije kubaho, abamwifurije kubona ubuzima, abamwifurije amahoro. Wa muntu we, tekereza ibyo ugiye kuvuga. Please, tekereza ibyo ugiye kuvuga. Abantu barababaye, abantu baciye mu bintu byinshi, abantu imitima yabo bagenda ari agahinda kubera ibintu baciyemo, kubera ibe baciyemo. Wamara ukagaruka ukazuzana hano, ukazutoneka mu bikomere abantu bagenda. Koze igitangaza. Bavandimwe bakurikiye channel ya Mutabazi Eye Official, nkaba mbabwira yuko mbere yo kuvuga ikintu, mbere yo gufasha umuntu, mbere yo kuba fana wuriya muntu, mubizavuga muzamubanza mutekereza icyo kintu, ucishiremo, uvuga ngo si iki kintu yaba ari jewe yakibwiye, ese njewe nyokumva gute? Ubone kuvuga ibyo mufasha cyangwa se uzugira gute. Kandi mbubona atari byo, mwamagane mubwira toya, nje ibyo ngibyo ntabwo nyokora, ibyo bintu ndubinzaneho, ibyo bintu ntubiserutsa. Mugira amahoro y'Imana,
ni channel yanyu Mutabazi Eye Official, ibakunda kandi ibazirikana ibahoza ku mutima, kandi namwe turabizi neza ko mudukunda. Imana yo mu ijuru ibane namwe kandi irusheho kubagirira neza. Murakoze, murakarama.